Asengikhulume njengemuntu lothula siprofetho ngithi eMaswati asetawuchubeka ahlupheke kakhulu adle imbuya ngeluthi ngenxa yokuthi eMaswati asive lesine pride lesitigqaja kakhulu siyachwenza sinjalo nje kunemisebenzi leminyindi labayibukela phasi lalela imali ayibhalwa ukuthi le mali lena uyithole kanjani noma uthengisa emaveji noma uthengisa estradini noma uklina endlini ugadza abantwana imali yimali yonke lemisebenzi lendwa ngemashangane eMaswati akafuni kuyenda ngoba athi khanza angcono akakheniki akashiseli akathengisa estradini baze labanye banyonge ngisho nami prophet Zoe ngekuthi mina ngine bakery ngibhakatingwa bathi suka bangibukele phasi as if kubhakatingwa yinto lebulima lalela buka lamva kwami kuvundle imishini lepita ema-1000 and 1000 ungeke uzobe nayo wena ngoba indunu yakho ishaya umoya uluphuya awunalutho lobuphuya akusindalo utibangela wena ngale pride yakho ngisho iBhayibheli likhuluma ngesinkwa ukuthi siphe isinkwa semhla ngemihla wena ke sowungaqhomela mina lo wenda sinkwa unani wena induze yakho ishaya umoya ngekuthulambile listen yekelani kuqhwenza Maswati ndawuhlupheka nize nife ngalokuqhwenza.